الرأي أبسم من زياب كندا أنت قات مالو أبز بالعرستي مجمرتا شومنت حدشتي منستراتنا بحلفنة مجمالو إزي إتي قدامي ذكادلو لوتيو أنت خلنا نقول نتزعبي كفتام تمدي بزلو لوتي ناي NDP مرحي جاك ميتسينغ نان كونفيدنس فوت كورد مخانو مبصعة أتيلو نيكلتا شحن أسان حموشن عام تمرت مالتيو إذا خا نان كونفيدنس فوت انتر أجيرو أب كندا مرجع ككاريو ناي كندا بوليتيكا قرب فلي دبل كاب ناي كندا كاب ناي أمريكا بوليتيكا تفولي تقبرخ أنتايو قدم حجي بنان كونفيدنس فوت زتقلبت أو يستلوت مرحتي وحداتي جن نيريو نان كونفيدنس فوت انتاي مالتي نمنتاي أم كان زم الرجع زرف أزولو ناي ترامب تعرف 25% كمتص مخانو تسامعنا لنا مات نجيروكمي دقاقيمه كي قبر مخانو قبل على كندا انتس كفرار حنا يلو انتس نايب حقي كوعلون اي كوعلون مستمر صينا هري اتاك عندي اب كندا زقطم زولو زغل الحنفشفش كن انتايو نمنتاي ام كاب ناي ليبرال غفرمنت ناب ناي كونسرفاتيف غفرمنت غوتوم زسوغر زولو اذن كالن زولار ستيلو معلتي كنزاربينا سلام كتار is that Justin Trudeau does not have the confidence of Parliament. Since the last confidence votes happened, there have been 3 major developments. One, the leader of the bloc says he's changed his mind. He no longer has confidence in the Prime Minister. 2, just today, Jagmeet Singh claimed that he no longer has confidence in the Prime Minister, albeit he intends to wait until he gets his pension, until he votes accordingly. But still, he says he's lost confidence. And then there are 18 Liberal MPs, including the former Deputy Prime Minister, who've all lost confidence in the Prime Minister. Add them all up and you have 70% of parliamentarians who do not have confidence in the Prime Minister. And in the middle of a trade, border, crime, and cost of living emergency. And that is why, in just a few moments, I will be writing the Governor General, asking her to urgently reconvene Parliament and require a non-confidence vote so the Prime Minister can judge whether he stays in power, continuing to ruin our country, or whether we get an axe the tax election to allow Canadians to take back control of their lives and their country. With a Prime Minister who can take back control of our borders, our immigration, our spending, our cost of living, who will get rid of the GST on new homes and axe the carbon tax to bring down the cost of living, to show a strong, smart presentation to the incoming president with a new Prime Minister that has the brains and backbone to put Canada first. إذا تيوازو لكم كم زيك تسمعوا صنعكم بيير بولييف ناي كونسرفاتيف مرحي تريد زخون النقافة تعبل على برايم مينستر نا كندا جاستن ترودو إكزارب صنحو أبزي مقلتيو كدمي قربا وارح يخون ناي كونفيدنس فوت ناي زي أبلع لزي برايم مينستر نا كندا زلو إمنت هالنا دو وإذا برايم مينستر ناي كنداويان طلبات يمال ألو دي وي أبلع لزي برايم مينستر تأمان نتهالنا دو زبلو فوت كيروم نيروم بزعبا زا فوت أوف كونفيدنس انتاي مقوانا انتاي تمستيرا كم معش جميروم يوم زقبرو دلو عاد حرابي لك أربعين أبزقن ناي بيير بولييف كملسوكم إذي برايم مينستر زي أبلع لي زلنا كونفيدنس أنا كونفيدنس يبلي تأمانت يبلي نكندا وان طلبات يمال يلن كبل ن بارلمنت أغربون يرورقت تأمانت يبلنا صاحبكم كنت يسمعكم أبلع لي برايم مينستر تأمانت هلكم دي إرس ورقة أوتينيو حجي أبزن تهاجاتيمو فرقهم إذا برايم مينستر هو نكندا وان طلبات يمالنا له بقعته عين تأمن نايلهم فريمهم فرقهم جن نو إذا برايم مينستر ستيل نينا كنداويان طلبات يمال عليهم فريمهم حدا خبز منيو جاك ميت سينكيو إذا خانا NDP مراحين تايلو نو نحنا ستيل نزي برايم مينستر نسامع علينا يلنيرو قرن قرب أواني إذا vote of confidence وتنيرو ناي لكبك ناي بلوك كبك واقع كال بارتي مالتي ستيل تايلهم نحناون ستيل أين قومين نايلهم نيرو إذا كاب دوبل دحر قرب صومنا بزح لوتي كندا قاتيمو مثل ناي ترامب ممتوء مستعسان 5% تعرف ممتوء 10 تشعت
ኣባላት ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣባላት ናይ member of parliament ናይ ሊበራል ፓርቲ ዘለዉ ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር ኮንፊደንስ የብልናን ኢሎም ከምኡውን ዴፒቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረት ክሪስቲያ ፍሪላንድ ሪዛይን ገይራ ዓብይ ዝኾነ ለውጢ ኣብቲ ናይ ካናዳ ፖለቲካ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ኣምፅኡ ናይ ሊደር መራሒ ናይ ደ ብሎክ ኬበኳ ኣነ ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር ካብ ሕጂ ንዮ ኮንፊደንስ የብለኝ ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ቀዳማይ ዝመፀ ሓድሽ ምዕባለ እዩ ካልኣይ ጃክሚት ሲንግ እውን ወፂኡ እንታይ ኢሉ ኣነ ካብ ሕጂ ንዮ ጃስትን ትሩዶ ኣይክድግፎን ኣብ ልዕሊ ኮንፊደንስ የብለኝ ክብል ተዛሪቡ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ማለት እዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኮን ደውፃኸዋ ቪድዮ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኩሉ እቲ ምርጫታት ኣብ ጣውላ ኣሎ ክንሓስበሉ ኢና ክንመያየጥ ኢና እንተኾነ ግን ኣነ ንፒየር ፖሊየቭ ክሕጉስ ኢለ ኖ ኮንፊደንስ ቮት ኣይክህብን እየ ምክንያቱ ፒየር ፖሊየቭ ንክሕገስ ንዕኡን ክዓግብ ኢለ ዲኮንኩ ንናይ ካናዳውያን እቲ ቤስት ደዋፆም ቤስት ኦፕሽን ንዕኦም እንታይ እዩ ሓሲበ ክውስን ኢሉ ነይሩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ሎሚ ግን ኖ ኣነ ናይ ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር ኮንፊደንስ የብለኝ ክብል ተዛሪቡ ናቅ ተዛሪቡ ኢለኩም ፈርሙ ይበልኩም ኣብዚ ከዓ ፒየር ፖሊየቭ እንታይ ኢሉ ሰምዖ ነርኩም ጃክሚት ሲንግ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር ደገፍ የብለኝ ኢሉ ናይ ብሎክ ኬበኳ ፓርቲ መራሒ ከዓ እወ ኣንሕና እውን ኣብዚ ፕራይም ሚኒስተር ደገፍ የብልናን ወይ ብቕዓቱ ኣይንተኣመንና ኢሉ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ከዓ እዚ ባዕሉ ማለት እዩ ፒየር ፖሊየቭ ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር ብቕዓቱ ኣይተኣማመንና ኢሉ ሰለስቲኦም ቶም ሜጀር ዝበሃሉ ብቕዓት በዚ ፕራይም ሚኒስተር ዕጉባት ኣይኮንናን ኢሎም 70% ናይቲ ፓርላመንት ማለት እዩ ካብ ልዕሊ ፍርቂ ስለዚ ኣብ ካናዳ ከዓ እቲ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ዝበሃል ክንደይ ፐርሰንቴጅ የድልየካ ኦኬ ብዛዕባ እታ ኖ ኮንፊደንስ ቮት ትብል ብዛዕባ ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክበኩም ኣብ ካናዳ ሓደ መንግስቲ ኣብ መሪሕነት ዝፀንሕ ተኮይኑ እቲ ሃውስ እቲ ገዛ ዝበሃል ኣብዚ መንግስቲ እንተደኣ ኮንፊደንስ ኣለዎ ጥራይ እንተደኣ እቲ ሃውስ ናይ ፓርላመንት ሃውስ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ጋቨርንመንት ወይ መሪሕነት ተኣማንነት ደይብሉ ኮይኑ እቲ ጋቨርንመንት ክፀንሕ ኣይክእልን ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኩሎም ቶም ኣባላት ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ማጆሪቲ ናቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ እንተደኣ ኮይኖም እቲ መንግስቲ ኮንፊደንስ ኣለዎም ማለት እዩ እንተደኣ እቶም ኩሎም ማጆሪቲ ዝኾኑ ኣባላት ናይቲ ፓርላመንት ግን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ደገፍ የብልናን ኢሎም ግን ማጆሪቲ የብሉ ደገፍ የብሉ በዚ ከዓ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ይበሃል ሕጂ እዚ ናን ኮንፊደንስ ቮት ዝበሃል ፈተነ እዩ መፈተኒ እዩ ኩላቶም ቶም ኣባላት ኦኬ ንስኻትኩም ኣብ ልዕሊ ዘሎ ጋቨርንመንት ደገፍ ኣለኩም ዲ የብልኩም ዲ ወይሲ ተቀበልዎ ዲኹም ወይ እምነት ኣለኩም ዲ ብቕዓቱ ከመይ ዝብል ምሽ ይወፅእ እንተደኣ መብዛሕትኦም እወ እዚ መንግስቲ እዚ ንዓና ጠለባትና የማላ ኣሎ ወይ ንድግፎ ኢና ኢሎም ደን እቲ ናን ኮንፊደንስ ቮት ይድርበ እንተደኣ እዚ መንግስቲ እዚ እወ ናትና ድሌታት ኣይማልእና ኢሎም ግን እቲ መንግስቲ ኢሌክሽን ይፍጠር ሓድሽ መንግስቲ ንኽምረፅ ማለት እዩ በዚ ኖ ኮንፊደንስ ዝበሃል ዝወረዱ መንግስቲ ኣለዉ ድ እወ ኣለዉ ኣብ ካናዳ ካብዚኦም ቀዳማይ ኣብ ቀረባ ንዝክሮ ስቲፈን ሃርፐር ቅድሚ ጃክሰን ትሩዶ ኣብ መሪሕነት ምምፅኡ ኖ ኮንፊደንስ ቮት ይረኺቡ ሃርፐር ቅድሚ ቁርብ ዝነበረ እዩ ብ2011 ስቲፈን ሃርፐር ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ኣምፂኦሞ ነይሮም መብዛሕትኦም ቶም ኣባላት ንሕና ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ደገፍ የብልናን ኢሎም ኣቕሪቦም ነይሮም ኣሪዖም ነይሮም ብሓፂሩ እንታይ ኣጋጢሙ ግን ትዝገርም ኣብ ሸዓኣ ዝመፀት ኢሌክሽን እንደገና ማለት እዩ ንሕዳ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ኢሎም ኢሌክሽን ዝመፀ ምርጫ ይመፅእ ኣብታ ዝመፀት ኢሌክሽን ግን ማጆሪቲ ህዝቢ ኣዝዩ ስለዝፈትዎ ነበረ እንደገና ማጆሪቲ ናይ ህዝቢ ሒዙ እንደገና ተመሪፁ ሓደ ግዜ እቶም ኣባላት ናይቲ ፓርላመንት ወይ ናይቲ ሓለፍቲ ንዓኻ ኣይንደለካ እናኽብሉካ ክእሉ እዮም ህዝቢ ግን ንደለካና ይብል ክሳብ ዘሎ ኣብ ሓላፍነት ትምለስ ኮሚት ሲስተም ኣብ ታሪክ ካናዳ መን ኣለዎ ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ዝወረዱ እንተራእልኩምኒ ዊልያም ሊዮን ማኬንዚ ብ1995 ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ተኣልዩ እዚ ናይ መጀመርታ ዝተኣልየ እዩ ብድሕሪኡ ኣርተር ሚጌን ብ1926 ንሱ ከዓ ልክዕ ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ተኣልዩ ብ1963 ጆን ዴፈን ባንከር ዝተባሃለ እውን እንደገና ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ፒየር ትሩዶ ብ1970
ب1974 ከባቢ ፒየር ትሩዶ እንተኣልዩ ከም ሰማዕኩም ፒየር ትሩዶ ኣቡኡ ንጃስትን ትሩዶ ናይ ሰዓት ዚ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ንሱ እውን ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ኣልዮም ነይሮም እዮም እንተኾነ ፒየር ትሩዶ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ፍትዊ ኣቡኡ ንጃስትን ትሩዶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፖፑላር ብጣዕሚ ህቡብ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ህቡብ እዩ ጆ ክላርክ ድሓር ከዓ ፖል ማርቲን እዚኦም ብቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ዝተኣለዩ ፕራይም ሚኒስተራት እዮም ስለዚ ኣብ ታሪክ ካናዳ vote of no confidence ተኣለዩ prime minister ውሕዳት ኣይኮኑን ከባቢ ሓሙሽተ prime minister በዚ ምክንያት ተኣልዮም እዮም እስቲል ግን ብvote of no confidence እንተ ሓደ prime minister ክእለ እዩ ኢሎም election ይዝካየድ ምርጫ ይዝካየድ ቀጣይ ይእለ ማለት ኣይኮኑን ኣብቲ ምርጫ ኣብቲ ዝገብረ ካምፔይን ንህዝቢ ኣነ child benefit ክስኸኩም ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣብ ካናዳ child benefit እዩ ብጣዕሚ ሓጋዚ ብፍላይ single mothers ገለመለ ብጣዕሚ ሓጋዚ ምስቲ ኢኮኖሚ ካናዳ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ዝኻ ጃሰን ትሩዶ ንዓመት 2025 child benefit ክውስኹ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ሶ ረኣዩ እቲ ንchild benefit ዝደሊ ንመን ይኽመርጽ ግን እዚ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መርሓኸ እንታይ ይኽገብር ብዙሕ መብዛዕታት ንህዝቢ ካናዳ እዩ ዝህብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበለኻ እንታይ እዩ ገዛ ክትገዙ ከለኹም እቲ ናይ ገዛ ታክስ ብፍላይ new home owners ከምዚ benefits ዓይነቱ እቲ ትገዝኦ ገዛ ናይ ቀዳማይ ገዛኻ ተኮይኑ ታክስ ከኣልዩ እዩ ብሰፊሑ ኣብዚ ኣርእስቲ ክንዛረብ ኢና because ዘውፅኦ ሳይ የለን መግለፂ የለን እንተኾነ ግን መብዛዕታት ኢና ንዛረብ ንኽእል ሓደ ካብቲ መብዛዕታት ዝገብሩ ዘለኻ ብዙሕ ስራሓት ኣብ ካናዳ ከምፅእ ምዃኑ ፕሮሚስ ይብሎ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ፀገም ክፈትሖ ምዃኑ ተዛሪቡሎ ቀንዲ ርእስትና ግን እታ vote of no confidence ክልቲኦም እቶም ሰለስቲኦም እቶም ዝለዓለ ኣብ ካናዳ ተፈታውነትን ሓላፍነትን ዘለዎም ነዚ vote of no confidence ከምፅእ ድኽእሉ ፒየር ፖሊየቭ NDP መራሒ ጃግሚት ሲንግ እንደናይ ብሎክ ለከበኳ መራሒ እውን ንሕና ኮንፊደንስ የብልናን ይብሉ ስለዚ ኣብ ካናዳ ኣብ 2025 ምርጫ ክካየድ ምዃኑ for certain ብርግጽ እቲ ነገር ደዛርብ ዘሎ ንሰብ ግን እንታይ እዩ ኦሬዲ ወርሕ 10 ምርጫ ካናዳ ኣትዋ ከዝ እቲ ተርም ኣኺሉ ኣሎ ናይ ዓምና ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ እንተ ኣብዛ ቀረባ እዋን እዚኣ ክሕልፉ ኣኺሎም ግን ኣብዛ ሓፅረ እዋን ምርጫ ካየዱ ብዛዕባ ምርጫ ንዓና እንታይ ያዋፅኣና እዚ ምረፁ ክብል ኣይኮንኩን መፅኣነ እዚ ኢንዲቪጁዋሊ ንዓኹም ደዋፅኣኩም እቲ ንዓኹም ንውሽጥኹም ንፋሚሊኹም ንህይወትኩም ከመሓይሽ ይኽእል ትብልዎ ኮንሰርቫቲቭ ድዩ ሊበራሊዝም ድዩ ዋላ ድላይኩም እቲ ንዓኹም ደዋፅኣኩም ግን ምረፁ ናተይ ዋና ነገር እንታይ እዩ ክነግረኩም ጥራይ ድኽእል እንታይ ይካየድ ኣሎ እንታይ ከደዋፅኣና ከም ኮሚኒቲ ንዓና እንታይ ናብ ምንታይ ገፁ ይኸደምርሕ ዘሎ ሓራይ እቶም ሓደሽቲ ተመሪፆም ዘለዉ ሚኒስተራት ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ከሪአኩም ከዝ መፍላሕትኩም ቪድዮ ተዘሪኡኩም ባዕሊ ዶም ፀይዱ መስለኩም ሶ ቪድዮ ከሪአኩም ብዛዕባ ዛ ተመሪፆም ዘለዉ ሓደሽቲ ሾመንተ ሚኒስተራት ዓምና ተረኺቡ ኣይተዛረበን ግን ነቶም ሓደሽቲ ናይ ካቢኔት ሚኒስተራት መሪፁ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ጃግሚት ሲንግ ኣነ ነዚ መንግስቲ እዚ ክፀንሓይ ከምደይ ፀንሕ ክገብረ ወይ vote of no confidence ክገብረ ዝበላ ቪድዮ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ከሪአኩም ንዓ ተኸታተሉ The leader of the NDP called for the prime minister to step aside. He would not go so far, though, as to guarantee he is prepared to bring the government down. It is the NDP's votes on matters of non-confidence that has kept, in the past 4 months, the Liberals in power. In a letter that Jagmeet Singh, I believe, is about to or just posted to social media, he writes that Justin Trudeau failed in the biggest job a prime minister has, to work for people, not the powerful, to focus on Canadians, not themselves. And here's the key paragraph. The Liberals don't deserve another chance, he writes. That's why the NDP will vote to bring this government down and give Canadians a chance to vote for a government who will work for them. No matter who is leading the Liberal Party, this government's time is up. We will put forward a clear motion of non-confidence in the next sitting of the House of Commons. I'm here with Kathleen Monk, Scott Reid, and Corey tonight. Kathleen, I'll start with you. This is the most specific thing Jagmeet Singh has said all year about what he intends to do.
how can the government survive should they come back if they don't have the NDP's support? Yeah, it clearly seems that they're going to have, if Trudeau wants his government to survive, he's going to have to prorogue if this is it. Otherwise, he will face a confidence motion probably by late February, by my calculations of when that confidence motion could be in fact tabled. But we do know the NDP had an emergency caucus meeting last night where they discussed options. And obviously, Jagmeet Singh and his leadership came to the clarity that they actually, it doesn't matter whether Prime Minister Trudeau is leader or not, that it's time to take this government down. And so, yeah, this changes the stakes, that we could be in an election much sooner than we anticipated. Does the Prime Minister today, Corey, have any other choice to ensure the survival of his government other than to prorogue after this? Yeah, I think prorogation is a likely outcome here. But I think in order to have it make any difference to the outcome for the Liberal Party as a whole, they need to get into a leadership race, which, if you're going to prorogue, you prorogue close to the end of the break. So, probably third week of January. And you'd want to step down as soon as possible to give the party the better part of the month of January as well to get a leadership race in motion. This government has everything except time on its side, and particularly if it wants to have any sort of a more broad-based leadership selection process. So I anticipate that we're going to get clarity on the Prime Minister one way or the other, very soon. And if he's leaving, I think they need the time for the leadership, and they need to prorogue. So we're just about 25 minutes away from this cabinet shuffle. Still no word, no confirmation that the Prime Minister will speak after it or speak directly to Canadians. Okay, ኣብዚ already ዓመና ተዛሪብዩ ተዛሪቡ ብለኩም መፅኡ እቶም 8 ሓደሽቲ ሚኒስተራት ኣውፅኡ እንተኾነ ኣብዚ ዝዛረብሉ ዘለዉ እዚ ኣቐዲመ ክገልፆ ፀናሕት እዩ already ናብ ምርጫ ክንከይድ ምዃንና ዘርኢ ምልክታት እዩ ብሕፅር ዝበለ ናይ እዚኦም መግለፂ ምርጫ ክካየድ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ምርጫ ክኸይድ ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ኣለና ብዙሓት ዝሓተትኩም እኒ ዝሓለፈ ነይራ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሲስተም ናይ ፓርላሜንት ናይ ካናዳ እስከመይ ዝኸይድ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ግን እዚኣ ቀዳሚት ከምፅኣ ስለ ዘለኹ እየ ብድሕሪኡ ግን ከምፅኣ እያ እታ ቪድዮ ሰሪሐ ከቕርባ እየ ካልአይቲ እውን ዝሓተትኩም እኒ ነይራ ብዛዕባ እዛ ናይ ሲቲዘንሽፕ ኢለ ዶ እተኽዋ ቪድዮ መብዛሕትኩም ትሓቱ ነበርኩም ሕቶ apply ድገበርኩም ዘይመፀኩም ወረቐት ብኸመይ ቸክ ንገብር again ቸክ መግበሪ ኣሎ already እቲ ከመይልካ ወረቐትካ ቸክ ትገብሮ ኦንላይን ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ኩለን ኣጥቃኢለ ከምፅኣ ስለ ዝኾንኩ don't worry ሰሚዐዮ ኣለኹ ኣንቢበዮ ኣለኹ መልሲ ከዓ ኣብ next video organize ገይረ ከምፅኣልኩም እየ okay ብዝተኸኣለኩም ብላፕቶፕ ትጥቀሙ ፅቡቕ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ምስ ዘርጋሕክዋ ትራት clear كانكم كتري وات فيديو and then بعلكم متي ورقتكم كملكم شك تقبروا كم تاع so ات كومنت عم بيبيه كم تاع تا فيديو قديمه زياده طوال لكم من تايتا دحتنا كخيتبلو اقدم نغركم الله just صبو غير edit غير وداكون سقيله بوست كله አይደለሁን organize غير ግን كم تاع كمون اتم بزعبا PR زحتتكم اني بزحت سبات ኣለሁም ንጹርን ጽፉፍን መልሲ ምስረኸብኩ كم تاع so እቲ ኮሜንት እዮም ብቦሎ ተረጋጋሚ ብዙሓት ሰባት ኣታ PR ብዙሓት ፀይት ማሕትኩምኒ ብዙሕ ለውጢ ካሰ ዘሎ ካናዳ ምዝና ክሪስማስ ሲዝን ከዓ ወላው ናብቲ ኦፊስ ደዊልካ ወላ ክትሓትት እቲ ኮላዊ ክትውዕል ብሉ መዓልቲ ኣንሃ ኸም ይፈቱነ so ንጹር መልሲ ምስረኸብኩ ግን ክሊር ዝኾነ ኣብቲ ዌብሳይት ተዘርጊሑ ዲ ካልእ ዲ ምስረኸብኩ ግን 100% እቲ መልሲ ክበኩም እየ ሓራይ እዛ መደብና ቅድሚ ምዕፃውና ዓመና መራሒና ናይ ካናዳ ጃሰን ትሩዶ ናይዚ ሆሊዴይስ ዝሃቦ ናይ እንቋዕ ቅንያት ሆሊዴይስ ተባረኸ ይኹን የልና ዝዓይነቱ ዝበለሎ ንዓከርየኩም እየ ሓራይ ከንብበልኩም እየ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ብሕፅር ኣቢለ ክገልፀ As we bring this year to a close, I would like to extend my best wishes to every member of public service of Canada for this holiday season. This year we deliver big things for Canadians. We rolled out the Canadian Dental Care Plan, launched our National School Food Program, accelerated home building across the country, attracted landmark investments in manufacturing and artificial intelligence, and so much more. With your hard work, we helped create more jobs, grow the middle class, and make life a lot easier for Canadians. We also got through tough times together. From crises around the world to wildfires, floods, here at home, the public service remained unrelentingly dedicated
to being there for Canadians. The holiday season, I hope you celebrate with your loved ones and take some time to reflect on our great work this year. Let's keep working on behalf of Canadians as we look forward to a new year. The Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. نقول توم أب سيرفيس كندا زغلغلو ناي حاغوس ناي قنيات ناي هوليديز يغورلكم كومون دك اير كلكم اب كندا تقمطوا هابي هوليديز نقولهم ولا مل العالم زلهم ايرتراوين تخاتلتن زاي channel ولا اون كالو تغرينيا تزاربتي نقولهم هابي هوليديز كبلكم يفتو بزخونه ناي لو معلتي عرسنا عمنا جاسون ترودو ناي فوت اوف نو كونفيدنس انتر امتيو اب قرب اوان مريچا كندا ككايد يخيل يو سلازي زلو ابديت كم صالكم كالئ تزبولكم ابديت كا نايتن زحاتكم من حطوتات بلكع ኤዲት ገረም ሶዳቆ ከቀርበን ስለዝኾንኩ ትርኢትኩም አንቢቤ ኣለኹ ቀጻሊ ግን ካልእ ዝትደልዩ ሕቶታት ተደኣሎ ክጽሕፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ከምጽኦ ዝፍትን ቪድዮ ብብዝሒ ሰብ ዝጠልቦ ዘሎ እዩ ሶ እቲ ሕቶታት ሰሚዐ ኣለኹ ብፍላይ ታ ናይ ፒአር ወልኩምን ናይታ ሲቲዘንሺፕ ወልኩምን ሕቶታት ኩለን ከኣጠቃሊለ ቪድዮ ሰሪሐ ነናተን ፖስት ክብለኔ ኣብ ቀረበ እዋን ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ኩሉ ትብኑ ዘለኹም ደገፋት ኣዝየ ደመስግነኩም ነዛ ቻነል እዚኣ 30,000 سبسكرايبر مبصحيك اب طعمي دمسكنكم كيغلص ايكلني مخنياتو تدغفكم يرلخو مورال تبنو زلخم ولا بدغه ولا باكال باونلاين واتساب بانستغرام بكل سوشيال ميديا مالتي بطعمي دمسكنكم اتي اگداسن نهزبنا يطقم يزبل انفورميشن كومون كتقوملو يتكسبلو تخلو سيستم حتى انت عليكم sometimes حتى نفسكم تعدر بشوكم بزعبا كندا مالتي اب كومنت كتصحفوا تخليكم بزح الله خالق كم زخناتكم كاحطوتا دشكرو نيو كاميرز كون ولا بزنو وحده غبركم كن غلغله نغرات انتي يكون يخون ديفولت تخوينه تديفولت نغركم ديفولت تخوينه خا ديفولت حتيته تشغيره ملسي كم صاركم سو حابيرنا تانا كنعبي نخل ابزي 30 شهر بصحكمني فيرست اند فورموست يغني لي كلهم مالتي اب قصالي بخالق مدب كسام نرخب بزود حنكم